Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Viajamos al pasado a través de la voz de una sabia que desde hace muchos años guarda en su memoria las historias y prácticas que le dieron forma a nuestro pueblo. Nos comparte cómo vivían antes, una tradición que sigue viva en el municipio de Presa. Acompáñanos a aprender y reconocer la riqueza de nuestras raíces. Kankai motayamanta kanki. Ade, Maika watastaña kaytiyanki unaymantachu. onteña, Unay imaynata kawsakuq kaq kanki. unaqa chiwwan sarawan kawsakunchik, unallaña arrozta mikunchik, wirawan mikujanchik. Chay wiritas kashan chay triquitos imasta wayk'ukuq kaq kanki. Nuqa chiwillu pisqutamanta kaqchilawi chiqaqlawi saraqlawitas mikujayki unitasmanta. Ya, chay lawitasman papitasta churaq kankichis. Ade, papita civilta nisanayapas kaqchimanta. Ya. Kay antitastapas ruwaqkuq kankich uniraqchu. Ruwaqupuniqa chiwtantashti, saratantashti. Maypi kutachiq kaq kanki. Haqa kanti wasigan chay primero tiyakurqayku. Ya. Chaypi molino kan? Ade, makanchu Cotacuspillaroko. Marampi. Molinomaqa urayman apayqa tantapaqa. Ya. Imasta pochik kaq kanki kaypi unay. Llankanaypaq trigo, sara, siwara, papa chayta risashta. Ya. Y chayqa mikhunaykichispaqchu karqa o vende? Mikhuq kayku, wintikuq kayku sulaqashtanqa. Ya. Ya. Imapi wayk'uq? Kunalla arroztaqa mikhuyanllaqa trigo lawa, sara lawa kaq kayku. Ya. Kuna arrozman yachaykunchik, arroztaña mikhunchik. Ariya. Chanta kay kaq. Mikhullandipanuqa baykunashta kunanta trigo lawatapas. Chaypi astawan sumaq alimento nini. Ma unquchikunchu. Ari. Llantitapichu wahik'ukuq kaq kanki? Wanantapipuni waykuq kayku, kunallaña raspa waykukuyku. Ya. Niña. Chantaqa niñallawan cocinakuq kayku. Ya. Away yachankichu nichu? Awakuqpunikayku kunallaña qillamanta lluchukuyku. Ariya. Imitasta awakuq kaq kanki? Asuta, llikllata awakuyku, qarispata, uspitas, unquitas, punchu. Ni yachanichu, ni awayachanichu, ni puchkay Llikllata awakuyku, qarispata, uspitas, unquitas, punchu. Kankunapaqchu chay o vende? Nuqaykupa, tataypa, hermanosnipa. Ya. Nuqapas lliklla asu, chumpi. Chay lliklla ima tiempopi awakun? Chirawpi awakuyku, sapa hatunriapa awakuyku, kuna limpu qillaykapi lluchupa kusaykumantaqa. Niñawankuchu ni? Mananchik awaykuña, ashtawancha awasa nirqani mana, ashtawan qillaykuykun. Matikuñachu. Mana chanta kay Awakullaykumanpi kamatimuqa. kamitata ima tiempopi awakun? Chirawpi. Chiraupi. Ya. Ratullachu chay awakun o mayqa akillasta? Ratulla awaspa awanchantaqa hallata uyamaripuspaqa untaypi tukunchik. Mayqa akillaspi tukunkiman? Killakurapi, chay killapi. Ukamata. Ya. Ya. Chanta kunan chay awasqaykis kashampuni o niñachu kan? Qhatukushaykun. Katakushanki. Ya. Kamarapun pisarallamakunchikpi. Ari? Chayqa astawan. Y chay awasqayki imamanta awanki? Uwiha imamanta wayku. Ya. Oveja chaytaqa mayllaq kaq kankichis? Sasa pushkayku, tullpuyku. Ulkunkichis chanta tiñinkichis? Tiñiyku, awasninqa hinallamanta pukamanta, yuraqmanta pushkayku nuqayuq.